Chivai ule tun tum chu la kher pai nir missionary puar Lorrain le atha te chen na in saiku khuwa kan Tlawh na video toy te kron da chuak dona atop thlenga video mi lo thlir sak turin kange na cheu Serkawr khuwa ni thin saiku tia thlak ta khi Mizoram chimlam Mara Autonomous District Council huam chung ni in aizola tanga kilometer zani somriat pariat vel hla ani longtlai atangin kolcho kan thleng thla a chimtui pui kanin si halama kal lavin dinglama kan penga kolcho chutong kolong road chu kilometer khat emo vel kan zo pheya kongpo anwam viu mai ti chuan kan huang hian saiku penga lo oma heta hian peng chavin chhozong ngargarin saiku hi kan pan ani penga tanga kilometer som pakhat vel kan tlan le nuwa saiku khuwa hi kan lut ani Serkawr khuwa hian inzani somruk chuang omin mi sangkhat bor vel an chenga akholulam Lorrainville ti lam tlang mual chunga hian kan Tlawh tur Reverend Lorrain bangla hi a oma ti hian kan tlan chhozela helaya hian dinglama peng lo omin hian gate lo oma Lorrain villa ti alawin tarani Reverend J.H. Lorrain sab upa khan Mizoram chimlma cheng la khermi te chuan an hne na chanchin thathen tu an momo zia soin anaw Reginald Arthur Lorrain chu missionary ron chuak turin a soma ti chuan Lorrain le athian thatlen te chuan kumsanga zakwa panga khan la kherpai ner mission dinin ahnu kumsanga zakwa pasari khan anupui Mount Louis Ulander nen la kher marami puite zinga rongbol turin British ram chu asanin Mizoram anon luta Serkawr Baptist Mission hunpuya revak lo anom hnuwa kumsaka zakwa pasari September tha khan Serkawr khuwa hi ron thlengin omhun an khuar ngeta ani helaya building rop to lam hi tourist lodge atana sak ania tuna hian man lawina omni na lang kan huang hian la kher pioneer mission Lorrain bangla gate chu kan thlengta a achung lama lutin kan theiang angin kan fangkwal don ani helaya hian amphitheater lian vak lawa oma he bangla kan hu me khi kumsaka zakwa sompali a Lorrain sakha ania akumle sanga zakwa sompanga asazau ani ama kuta asak de uvek ania tugverle kongkhar vo tur chawin misri arwai ni anti in masazo khi chawkalam ania he hi chu tu hnu dewa sak ani mele tuna hian atunu pivaileti pasal Reverend Elmark le atule fate an la chengani he in hi atira ani na tibo chuang lovin tuan hun tharle deuh ania amun thren khatla hi chu museum anga von that ani to ani hian plants le pangpar tenen an cheimoi khop maya he in kum za chuanga upa hi an la tuai hu thaem emani Lorrain khan maratong chu zia ka da thi turin asiam saka dictionary te po asiamani hian varanda te po nuam takin an siama achung lama lutin kan theiang ang kan ron tilang don ani hei hi an dining hall thin ania tuna chuan museum anga von that ni to in ti hian thalak hlui le thil hlui le hludang te hungmoin uluk taka von ani Reverend Lorrain tenu pa khan fanu pakhat Louise Margaret Tlawh Lorrain an neya ani hi mundanga le khazir lovin anu hian ina azirtir mai thin ani anu le paterong bol na puitura England atanga local Albert Bruce Foxall ne ani neya Lorrain Foxall hi mak pachung khungin awma kumsanga zakwa somli palia Lorrain aboral hnu khan atna hi chunzom zela fanu pakhat Violet Louise and Lorrain Foxall an nei vele ani hi sub missionary Mizorama omrei ber ni in Marathiologian Reverend Elmark ne in nein fa pali an nei vele ani
November ni som pali kum sang ni som ni pathum khan pi violet hi kum sobriat pangami ni in aboral ani apasal Reverend Elma khi kum som ko chuwa upa ni to in tuna hian atar chaklo ve hle to a dan na khuma amume kani Reverend Lorrain fanu Margaret Tlawh sai kha piano thiam takania he piano hi mara Christian la tam tak phuanana ahman thin ani helam hi Reverend Lorrain study room le library ania dokan thuthleng chuar le khabute ti hian von that an lania le khabute hi digitalize to ania Wek Street ben manga von that tura ruam man na siam me kani bokani he room nge hi Reverend Lorrain an Bible maratonga ale linna le dictionary asiam na hun kha ani helai hian bung kung lian pui mai adinga he bung hi kumza chuang da ya upa ani nge yarin om tuna video lo lang hi pi violet fa pa pathum te jinga mi ani tuna hian Lorrain te nu pa le an thla te phum na mun an thlan in lama kan kaldona an thlan hi sak that me kania ti hian building design moi le lian tak main an sameka an sak zo huna chuanin apui na moi khopang khati zong kha niri phot mai sela video mino like saka channel mino subscribe saka wangin kalom em ani hun man nuam vek ule